Kalang kasahi awunga wuivang nika kachina. Kacha umbam konghi kongorong eina sakai. Chanzam gabi kasang trada truk tuiza trada kani. Remakeup te archery kamdaya paubi. Manipurli PM kuung jiva situation witungni leira de CM biren hangaira chingri kawai state na BM we kathana zingli yang sang de khalei jihaira. Union Territory kapoinang so that security force na to quick high mi jihomi kawai kukitso na being protest zadaira kapo masamia ka sa Amei sara da hangmatin naira. Shongfu se mikhavai bolala pekar mukui wuivang RKL lena Northern Repay Students Union na NHITCL office shungmi haira. Lekiangator, Achu the Tangkhul Express we pau Wungramphi Ngalung in a dalei, bobbing may sign at Ngalung. Prime Minister Narendra Modi na Manipur ungra umragachi situation with tungni layada CM Biren Singh hangaira. Thambal Sanglenli Chief Minister N Biren Singh Nathanda BJP we extended executive meeting bamgahai maram pong mida CM Biren Singh na kahang. Prime Minister we term kokutuma karahi atum na welcome sai. Manipur situation managed kasali Prime Minister kalo Home Minister ani kanini with leadership hi kamataya sadaraya. State na atam kachida BM ling sandalei kachi Biren Singh na hanga. Chief Minister na kahanga tishura communities alungni jamkana khirakawai hotnara dalei. Manipur Sarkar we kathana zingli security kala relief measure la zatalaya da CM nahanga. Prime Minister na Manipur li ungbai maramli CM Biren na terkami mida. PM hili umra kachiri question malaymana. Kuung situation ni depends sayo jihaira. Kala state na chingri kawai situation handle sada khalei PM we kathana zingli sada khalei na gachi CM and Biren Singh na hang sanga. BJP we extended executive meeting jili Manipuri maram nga tatayda taruka pong we kasak kala relief camp ni laida khalei bi we kachwat kachang maram hi kathahi ngasan haira da CM na hanga. Kazip chili Union Minister of Law and Justice Arjun Rammekwal, BJP Northeast Region in charge, Sampit Patra, Manipur Cabinet Minister kala MLAs Bing Zanga. Union Territory kapoinang so that security force na to quick high mi pangali, jihomi kawai kukitso now being protest zadaira, pung tradakani shutdown saira. Protest rally Kuki in bi Manipur na thanda aya kukitso kachungbam bingli zatta nguthor bung thurukwe na hapokta ngzin bung thuruk ena tangda shutdown saya. Security force na kukitso na bing witungli makamushung saya gachi ngawawda makamaya pong shok kasana ji. Kangbok pili kuki in bi Sadar Hills KISH na thanda vengbi Ketelmanbi military colony li protest sajitaya. Kari kuung kawa worshim leisak saikor ngasamda emergency service mangzat ngasak. Protest kasa now bing jina kuki bingli matukwila injustice shokta khalei khamkwilu Indian terrorist maningmana victim li matukwila kachipatali dukwilu kala atumli Union Territory milu kachi tuivau ngawau ngoroka. KISH President Amei Kipken Nakahang Central Security Force na kukitso volunteers pingdi rinsit target kasaji Center Sarkali tengsa kawai atum na protest zat kachitay na ji. Atum na village volunteers pingdi katomda kanali central agencies na atum ni target sada tukukwi mushok kawai protest kazat na kala chikatha shokliya ka hen kamay protest sajitayra da kipken na hanga. Pau atisyoda tari chikotang security force na El Hengjol village way na mi kutum dukwi kala hortan jiribam baitol way na mi kani dukwiya.
Chewing Jaili Akava Naushinau Naji Kala Security Force na Village Jif Shimli attack sal shokta chili property sashmanmi la kukitso shinau kai khali satsu hawada pradesh kasabing jina makamaya pongshok khair kukitso we atisho the security force na tukokuiji village volunteers naji lakavak Manipur police report thaka tukokuiji underground outfits we mina gachi ningmong aya kukitso kapam apam leimakong saikol motpung hengbung more jurajanbur new kaitel manbi lila pradesh zadngoraka attack kasa ochotli cookie chief association na kantem sai donghen haukip wishimli kashok naji kala ot sakji jif kala awishumkur sashmin mikhavai hot khanana da pian naira Central Security Force na mijang zangawa gachi hangda Association jena mijang mikai makasa Operation Zat Khawai Khangakaw sai Cookie Women Organization for Human Rights kala HTC More zangda Cookie Organization nga tatay na otshot chili makamaya pongshok Rod Kamarat hensang de khalei maram ni Cookie in B Manipur na Prime Minister Narendra Modi li memorandum misang hire Cookitso to quick haiji Juhom mikhavai kala law enforcement li coordinating leisalala la michang mikai otsak Tangkhul kapo saira Jainang soda atam na separate administrative kapo maram na memorandum jili hangsanga Kukitso village volunteers pingli muchuhomi la El Hangjo village we otsak pingji Mayang sang miyaka atum na highway blockade kasad zangda Amei Pradesh Sarada Committee on Tribal Unity Sadar Hills na hangmatin haira. Shongfu sa mikhavai nga kawarashum lala authority na saran masa wuivang RKLA na NRSU na NHITCL office shungmi haira. Repay katomtheilak RKLA na Northern Repay Students Union NRSU na ngurumda kambasom li khalei NHITCL office aya tarik taradang shungmi haira NHITCL na National Highway 202 matailakin okrul duchesami wi shongfu hi mathada mayangsang kami hi na maramsada aya ngushin bung trada kani minute makku shikali office ti shungmi ga haina RKL President Paumi Kavei Shang Nagahang Okrul Jesamiwi Shongfu Mazat Kapai hi Miken Mikhavai RKL na NHITCL kapit eina lami sang da kupohi atam kasang karaga haina Ka achi rashungda juim mga kakwi kika makhalei wuivang hikata bekar kwika kanaji Okrul Jesamiwi Shongfu Mazat Kapai hina repay luyam li later khalei richunat rakali kachot kachang mi kahaina Nala masaka mata kala Shongfu repairing zingum kasanga masaka mi hina Okrul Jesamiwi Shongfu kari Mazat Kapai mang maningda ngalei kamin la abamdra khalei shokaira RKL kala NRSU na richum nauzai ko rui corporation kala katom kami ngakaw haira. Regular Vice Chancellor eina Register Pasami Mikhavai kapo Dhana Manjuri University Students Union TMUSU na hunger strike kasa alungli katomtheilak tharuk nala make sang mida authority na yang sang Mikhavai ngavaw haira MSF TSAM KSA SUK Aims zangda katomtheilak bingjina TMU we kashok zang makacha angaret wuivang ninga kharik pongshok haira
University Chili administrative kala academic issue later college takta yang sang kamitar ka sayada key administrative position on ngurut mikhavai in charge eina mahaila curricular mi hai mikhavai nga kawai Vice Chancellor Register Controller of Examination gala Finance Officer hibingi in charge officials eina haida khalei na je hangda jina university wi ot kasali ka hab lekhang sakna da katomtheilak bing jina hanga Dhanamanjuri University wi maram ngaze khawai achon tang Manipur Governor Anusia wiki na thanda kzip pamaira kzip chili Manipur Education Minister TH Pasanda Kumar Singh Chief Secretary Dr. Vinay Joshi Kala Education Department wi Commissioner H Gyan Prakash Zanga Raj Bhavan Jambao Atishura University Chui Kamatai Administrative Ngapam Mi Matada Makhalei wuivang Manipur Governor Wiki na Ninga Creek Pongshok the Pekar Kwida Khalei Kishok Zang Tingkui Hire Manipur Education Minister DH Pasanda Kumar Singh na Governor Li Hangahai Thaka Panda Khalei result Masangla Shok Mi Haura Kala Vice Chancellor Appointment wuivang University Grant Commission UGC Member Nominate Kasa Pekar Kapan Maleilak Raji Manipur Chief Secretary Dr. Vinay Joshi Governor Li Hanga Gachi Thaka Masangla Vice Chancellor Ngapamwi Advertisement Pongmi Haura Register Gatar Kabangsang Kawai Kangaran Sadalei the Hanga Saki Gachi Takta Sakawai Governor Hangai Raji Relief Kamli later clay katomtheilak wuivang kashok zingla ngatingda atumi pakawai pekar kwilud Governor na Chief Secretary li chizami hire kazip chili state we worshiping National Education Policy NEP 2020 sure kawai maram la sanaira da hanga Militants nadaning kumongmi katumli National Investigation Agency NIA investigation wuivang New Delhi li pungaira Atumli, Manipur Police eina CRPF force with joint operation li El Hangjol village we eina tukokwina kalishok tangaya New Delhi li kwika ga hainaji. Enina pau atishuda atumi ngachai li khniwa duipop nauna akana Jangminlun Singson hoda zingum hangmadi da phangawi minaji. Atum kushong karang ot kasali zanga da pian dalei achukum kaying gachang power greatly explosive shichin de attack sali zanga gachila pian dalei latluita achuri kamdaya bawing Manipur li PM ko jiva situation with tungi leira the CM biren na hangaira chingri kawai state na BM we kathana zingli yang sang da khalei jihaira Union Territory kapoinang soda security force na tukik high mi jiho mi kawai kukitso na bing protest zadaira kapo masamiya ka sa Amei brode sara da hangmatin naira Shongfu se mi kawai bolala pekar mukui kamiwivang RKL lena Northern Repay Students Union na NHITCL office shungmi haira Achui bao hiling changai bao ngana de clintum saikorali ringapagala kamahaya zimkshong sasirno